simplification bol ngai lo radical bang chi banga 8d chi chena tampi boy saka thegi ge dinga hoitu te khena dingna 4 root over x ki chingai ni le yai a root pen kha index ki chin ya asungawm pen kha radicand ki chin hoi jaka heite theilo ana umule ichibang question na batwa changwa solve dan boy pa di tuna question ichibang chibanga hwat hiat di hiam chi kha yen dia question ni gat hiat laka akhat na 4 root 5 plus 3 root 5 ichibang na bol chamuna ama sa pen pena like radicand ai kha lungsima ko i like radicand ni chite bang hi ya me chile a root noya ani te no ki bang ya hoi changa hi square root hi le he pen le square root hi ya y te di uchi bang te ki bat nge hi le like radicand ki chi hoi jaka akibang aum nge le hi tigel pen a root to anwa yaum te pen kha kop khat dana la te ho hoi changna kop khat dana la ki changa kha hi 4 to 3 ba gom le chi 4 to 3 nan gom changa kha 7 hi hichibanga paidan the siam haksana sakle 4 root 5 plus 3 root 5 common lagdan the siam zone ke sakle he tigela akala plus ma hi changa kha common la lekhile chin root 5 ka common na la ngai debe puchia kro common na la ke changa kha coefficient tigel kha helak tinga root 5 la hikin 4 chawang di helak tinga root 5 la hikin hoi jaga 3 chawang nan gom changa kha root 5 into 7 even hichibang te kha a root nei pin kha kinunong galen chin helak tinga kha root 5 hicheki solve hi hoi jaga hedan thi siam haksana sakle hedan in zuile chinle na answer mu ki bang be ani na en non le ham he ya en le chin dena kha boy pi ge di like radicand che hi ya like radicand ichi chana hi ya question number 2 en le chin he ya root no ya 3 ohm he lak tinga root no ya 3 ohm ho chei le yai le he kha like radicand hi di chi na be hoi che he root no ya 7 ohm he lak root no ya 7 ohm ho chei le he tigel kha like radicand hi di chi na mo question number 2 solve di le chin anwaya root no ya ki bangom te kha koi khom di yai le yai ki banga hi jaka kha 2 root over 3 hoi changa adang te abana jom ki root over 7 plus 9 root over 7 then again mangim ke le chin like radicand te kha aneyo akibang pen khata kila sukin chin heya mai wa tigel a root mayam tigel ki gom khomi ve uchai le 3 plus 2 will give you 5 plus elak tinga non le chun root over 7 ki banga hi le to root over 7 khata di de elak tinga 9 elak tinga bang maum lo changa kha 1 om da na ngai to di hu le 9 to khat gom le chin 10 so your final answer will be 5 root 3 plus 10 root over 7 to na athum 9 le chun root over no ya kha x om helak tinga root over no ya x om he pen ne changa x to y om khom ebe uchi bangam khom chang kha hen thilo uchai le a root no ya ki bangom te koi khom ma sa ile te 5 root over x plus root over x di ya na koi khom pi thilo pen 4 root over xy hi uchai le dena root no ya root ma ya bangam ke le 1 om da na hisab di ka chi hu chi hi le ya x pen kha khata la khom ding 5 to khan na gom chang kha bukhi di uchi le ya pen na khoi didan am loi chang kha hi chanan gel changa nan sar kha hi hoi jaka hi che banga root no ya akibang am lo te kha baso chom te lo di hoi kha the hi hi te ge lai le gom di che hi ya hi che banga gom den chi changa kha dena yen ma sagwan na he root no yam ten le chin ki kim lo ide hoi jaka bang hi masak pen ding hi hiam chi le amasa to he root no yam te kha
factorization ba bol de te kana dina 18 baget leuchin factorization bol leuchin 2 9 r 18 pacha 3 3 r 9 paja ka he pen bang chibang angel ding he 2 pen gel ma sading 2 root over 18 plus root over 50 bang hi te he bang chibang gel ding hiam ni chi ge cái 2 gel di root over cái 18 à khá cái factor tem thum baget di ko chi le 2 khat ve yo min chin 3 ni ve yo me ve bây giờ cả 3 square chi baget di plus 50 non hi non chang wa kha 50 2 2 are 4 hile hile tinga 1 tum pe di 2 5 are 10 and then 5 5 are 25 ko chi le cái root over 50 ki chi kha root over 2 into 5 ni ve mai chang 5 square cái square ni te kha en leo chin root over 2 into root over 3 square cha khem za thi ve plus elak tinga root over 2 into root over 5 square hi cha khem za thi actually cái square to root ki cancel the hi chang kha 2 to root cái square to root cancel to mo ko chi hi le elak tinga 3 cha om ta chin hai ve 3 to 2 multiply le chin 6 root over 2 hi plus elak tinga 5 cha om 5 amaya 1 to multiply le chin 5 root over 2 hile dina paida ni hai pen bang chibang ava solve ding hi ami chi le equals to arun maya pen ki bangai changa kha khata watwa simli root over 2 he maya tigel gomle chin 6 to 5 na gomle 11 ai ja kan answer kha 11 root over 2 solve de hi